Gotigana na yubono habarandi kurwa sorogongo rwa Gusii nigo bamukire getambokero kyo gwetigwa kweli chiko naso kunyomana kwa basubati asabasubati gosa abagaka egento batebere bunambali go chugwanchirane ngane yinako ganieke gambero nabo egane nsemetenete lichiko wakaisiko lichiko elyo aniga gocha mayeri chiko agasense ya Kenya gwancherwa senyomeyo asekonda barandi batebere buna ikine chimbo kitarengo nako ganieke gambero amune chinsemo chiricho kuligeria mangana arengete lichiko konyara gutugutira isiko lichikiri robotiru asenchera yowime Inse ya matukatano megeke gambero gya Supreme korwoko na chaigore ngane rengete LGBTQ nigo mobwe kanisa ya Gusii bweso kirina kogike libokongu okona chokwo togo teba ngantune kanisa twakandira mangana yonsi aya anachirwe ntorigwe associate naro go twarorire nga tumeingiriwa twaikereirwe twaswananirwe na mangana atabwenereti. When an abnormality becomes popular, it doesn't turn into normal. An abnormality remains abnormal no matter how popular it is. Kwa hiyo swala hili kijumla ni la kukataliwa. Ngoteba egekore kerigia kore kanatari kotini ntogo chikogia nchera intumu na abangina bakoimukia abana nche muno mongina enda yana yasokiria abana abange nande igemine tinya aba mokungu aso mokungu bago chikonyomana igo mambi ntobwati bana nande ntobwati egesaku nande ntobwati kende togo chagwetogeria Ekanisa nigo atebirete gwancho koburukanirwa gwechimbwa imeyense ase yaborire gati ababwatani bense ya LGBTQ kwirana imeye kanisa baranderigwe na gonchorerie bikorwa. Na kama kanisa tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tumewaokoa. Sisi tunaamini kwamba they are supposed to be saved. Na tuko na kazi ya kufanya kuhakikisha kwamba pia wao wameokoka. Tunajua kwamba watu wa aina hiyo kwa kweli hawaende mbinguni na tunataka waende. Lakini kama wako serikali pia ichukue hatua kali kwa sababu watu kama hawa hitajika kuwa Kenya. Ni mbaya hata katika kanisa la Warumi ilisema kwamba ni uchafu, ni tamaa, ni watu ambao wamegeuza mambo ya Mungu. Na abana balia batagete kunyomana boka abanyana umusaza asomosacha gosomo kungu inchu ase kanise lyogondiro lira abachenchie ligere mobe boronge monyomane muno monene Nyasaye kwana elio kwamererio kona chagwa Supreme Court nige kanisa yaboriria abajumbe kobeka lichiko liratanga obosibore ase LGBTQ. To us, this is a loophole created that need to be sealed. We demand that while the Constitution grants equal freedom to all Kenyans, no group should appear to enjoy freedom than others by getting a legal reproof, immunity or cover. Noko bolia kwa basomora ibwense William Samoei Ruto noko. Tuasabire nga raisi itono mumanyete Nyasaye no bwarobo gwachire na sengencho ya Nyasaye oyo yomo naende kogotenena kogotangasa musimamo ense yeitoge kobwena. Na tungeomba rais wetu asimame imara na angalie sana jambo hili liko katika mtego na amuke mapema, aongee mapema haraka vile iwezekanavyo. Kama vile marais wengine wamekataa na yeye pia achitokeze akatae. Inse ya matukatano megeke gambere kene gya Supreme Court kunyara kuruko na chakora gandire kwegerera ense meria lesbian, gay, bisexual na transgender community LGBTQ nge kanisa ya sokena kogike libokongu okona chokugwe kigambere kenene ase basabire serikali gwetere ensemo ya bunge kunyara kubeka lichiko benerira tuguterare okona cha wensemo ya Supreme Court. Kuripoteria Ndizi TV korwa igase county ya Kisii erietariane Ndemos TV.